Хорат кин округар Петр Алексеев улусатын 15-2 диетин олборугар теннис остола бар болла. Манна ким бағарар кәлен оньон остол теннихигар үйренен сөп. Яқсын оғлар мұсташылар, оғлар мұстандар. Мен бейге жас поколение кинерге көддөрүк бит. Кайда ойнур. Онда кене потихоньку бары үтүктен оньон хектар болады. Бу маннык остоллары сайсары округуттан сағалан мархаға тие турордулар. Остол теннихин этене чөл ологун хиленяга таргатарсыллах. Устудион ол Родион Михайлов бу эргин олорор. Онон күннете доғыттырын кытта көрсөн аннюр. Бәті бу теннис учой, ки реакцитер, ки харан гимнастикадан ен сайдар учой. Теннихинен ого да оғоньор да жыртынан сөп. Бу аннюга булагана бирин масыбас болады. Ол онда була ки карага үйренер. Оны гимнастика гири көтөгүтө ботак болады. Туста бар бакка мала сасна жандарга ровно хепте анню болар. Остол тенниха урут руккаттан республикага кейник бихиренер көрүң. Улустарга Жон Серге көктөктүк аннюр куракты хилерге кыттар. Хагахирга билген где-то 600 рейтиндагы жонго ойночулар барлар, оны жакталарга 300 рейтиндагы ойночулар. 900 кодук ки. Окурдук оттан хайдан ихер декканата, деккана бу 2011 жылдактан мастер бир спорт мастера бар болла Россия. Оны хүрбө кандидаттан нөбөт. Остол теннихин сайдытыгар элбак булан бар. Онон сыллата маннык кыра кардылар оңоллан ихеллер. Буласакаларга маннык остолардан саглаан Жокускега кенегаскитин остол теннихигар республикатагы ого спортивный школатын теннис дыбарыгын арьер суруктактар. Очотугар бу олимпийский көрүнгүнөн үлүхүйәйтчи аксаны элбән талана оголар таксан жохун сетилер бар болуктара. Татьяна Николаева, Илларион Федоров, Жокускай, Вести.